Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizokucela kuwe laphana-ke ukuthi uma ngabe usamosha leli khasi ucindezele ibhathini elibomvu lapha elibhalwe ngokubomvu elithi-ke subscribe. Subscribe akubizi imali, kumahhala nje, ukhipha ngisho nesenti elimnyama leli, khona uzothola zonke iy'ndaba esikulethela zona kulo leli khasi. Udaba ekulethele lona-ke namhlanje uMthandeni-ke usegcine evezile ukuthi ziphi-ke ahamba nazo, ngabe uhamba ne-MK noma uhamba ne-EFF. Njengoba sonke sazi-ke ukuthi uqashiwe laphana, uqashiwe yiwo womabili la maqembu, uqashwe i-EFF kanye ne-MK. Ube sengena-ke lapha kwikhasi lakhe ku-Facebook-ke wabe esibhala-ke, wabhala wathi, cacisela abantu ukuthi uhamba naziphi-ke, wabhala wathi, ngibizwa ngapha nangapha ngiyojabulisa abantu ngengoma, ngisemsebenzini lapha, anginasayidi, bonke abantu ngabami. Ngesonto ngiseDube Village eThekwini ne-EFF, uma ngisuka lapho ngilibangise kwaNxiba kwi-MK, nakhona siyojabulisa abantu 28 January. Kusho uMthandeni-ke uthi-ke yena-ke akathathi sayidi, ubathanda bonke abantu. Sengicela kuwe laphana nama-comment section-ke ubhale ukuthi ucabangani ngalo lolu daba-ke. Ungakhohlwa ucindezela ibhathini elibomvu laphana-ke, subscribe akubizi imali, kumahhala nje, ukhiphe nesenti elimnyama leli.